Dobro večer svima i dobrodošli na još jedno druženje utorkom u 19 sati. Pozdravljam vas ispred Centra za edukaciju i medije iz Beograda. Nadam se da me dobro čujete i da možemo početi sa webinarom. Dobro večer, Nadice. Da li me čujete dobro? Javlja mi slab signal, pa nisam sigurna da li me čujete. Evo još jedan put da vas pozdravim i da vam poželim dobrodošlicu na još jedan webinar. Moje ime je Marina Petrović i ja ću večeras voditi ovaj razgovor. Kao što znate, na početku uvek kažemo par reči o našem radnom okruženju. Prezenteri imaju pravo da uključe mikrofon i kameru, učesnici webinara mogu da prate razgovor i da se uključe kroz chat, kao što se evo Dušica i Hamdo javljaju. Dobroveče, pozdrav. Molim vas da u toku samog predavanja ne ostavljate komentare u chatu ukoliko nisu vezani za pitanja predavača, da ne biste ometali i predavača i ostale koji prate predavanje. Možete koristiti i ćirilicu, latinicu, svejedno. I ukoliko želite nešto da kasnije kažete ili da se uključite, možete da kliknete na ikonicu rukice i dobit ćete reč u diskusiji koja sledi. Nakon ovog mog uvodnog izlaganja predstavit ćemo predavače današnje i nakon toga poslednjih pola sata imamo za diskusiju i za razgovor. Kao što znate, svi prethodno snimljeni webinari su postavljeni na web adresu na našem su Moodle u obliku kratkih kurseva, pa ukoliko budete želi da ih pogledate, ima već dosta webinara sa jako interesantnim temama. Možete se registrovati i besplatno pogledati sve snimke. Ukoliko su vam potrebne potvrde, naravno da se javite na ovaj e-mail koji se vidi na ekranu i jedino se potvrde plaćaju, na zahtev se izdaju, tako da nisu obavezujuće. Kao što ste videli u najavi, naša večerašnja tema jeste učenje kroz pokret uz Xbox Kinect. Predstavit ćemo jedan fini hardverski dodatak, odnosno uređaj pomoću koga možemo da uradimo mnogo interesantnih stvari u nastavi. A sa nama će večeras biti Nenad Dralić i Mihajlo Arsenijević iz osnovne škole Boško Buha iz Beograda. Oni imaju iskustva sa ovim uređajem i govorit će o tome kako su ga primenili i šta sve mogu sa tim uređajem da urade nastavnici u praksi. Ja ću zamoliti Nenada i Mihajla da se uključe i kamerom, tako da ih predstavimo, a vas ću zamoliti da se i vi predstavite u chatu, tako da znamo odakle dolazite i ko nas sve večeras prati. Ukoliko nije ukucano vaše ime, molim vas napišite ime i prezime i odakle dolazite i eventualno predmet koji predajete ako radite u školi. Evo sa nama je Mihajlo. Mihajlo, dobroveče. Dobroveče. Ja sam Mihajlo Arsenijević, trenutno radim u 5. Beogradskoj gimnaziji i radimo u specijalnoj školi Stefan Dečanski, što kao profesor građanskog, profesor filozofije, a Nenad i ja smo se upoznali u osnovnoj i specijalnoj školi Boško Buha na Zvezdari, gde smo među pionirima u Srbiji počeli da primenjujemo Xbox Kinect, koji će nam najprije Nenad razjasniti šta je, pa će onda ja nastaviti sa nekim našim ličnim individualnim iskustvima iz prakse. Hvala ti na predstavljanju. Da li je Nenad tu sa nama, Nenade? Da, dobroveče, tu sam. Ako imamo problem sa slikom, verovatno se nećemo videti, ali ćemo se čuti ako me čujete. Da, čujemo. Ja sam Nenad Dralić, po struci sam defektolog, oligofrenolog, radim u osnovnoj školi Boško Buha. Kao što Mihajlo rekao, tu smo se upoznali i radili smo zajedno na ovom projektu. I evo, uskoro ćemo nešto više reći o tome. Da, evo, za sada slike nema, ali te čujemo. Evo još da vidimo ko je večeras sa nama, pa ćemo vam onda prepustiti reč, ako se slažete. Evo da pozdravimo Gordanu Milanović, nastavnik psihologije iz Kragujevca, kolega Dejan Kreculj predaje tehničku informatiku iz Beograda, koleginica Dušica Zarić, profesor španskog iz Stare Pazove, Ivana Jeremić, profesor hemije iz tehničke škole iz Loznice, Slađana Trajković, nastavnik matematike iz Niša, Darina Poljak, profesor informatike iz Kovačice, Dalibor Todorović, nastavnik informatike iz Niša, Slavica Mijatović, nastavnik informatike iz Beograda, Vesna Petrović-Urošević, psiholog iz Beograda, Ana Živković, tičerka
nastavnica engleskog iz Niša, Milana Rakić, profesor srpskog jezika i književnosti iz Stuttgarta, Hamdo Hasanović iz Tutina, radi u selu Mojstir, dobro, nastavnik tehničkog, ako se ja dobro sećam, Biljana Veselinović, nastavnik matematike u osnovnoj školi za obrazovanje i vaspitanje dece sa smetnjama u razvoju iz Aleksinca, Olgica Buljovčić, nastavnik tehničkog iz Subotice, Nataša Majstrović, takođe nastavnik informatike iz Rume, Goran Živančević iz Loznice, profesor elektrotehničkih predmeta, Nadica Gavrilović, tehnička informatika iz Beograda, Slađana Jovanović, profesor ruskog jezika iz Rume, Ivan Nikolić, profesor tehničkog i informatičkog iz Gadžinog Hana i kolega Dejan Kreculj, profesor razredne nastave, odnosno pretpostavljam da je Dejan, profesor razredne nastave iz Velikog Gradišta. Evo, to je večeras društvo sa nama. Mislim da sam videla još nekoliko kolega koji su tu. Nadam se da će svi oni priključiti u predstavljanju. Tu je sa nama bio kolega Vlada. Iskreno se nadam da je još uvek tu. Tako da, evo, pozdravljam još jednom sve prisutne i nadam se da će vam biti interesantno ovo predavanje. Meni je bilo jako zanimljivo i smatrala sam da ga treba predstaviti širem auditorijumu. Evo i koleginica Marica Jurec, učiteljica iz Hrvatske, iz mesta Cerić je takođe sa nama. Evo imate auditorijum iz raznih gradova i država, tako da očekujemo jedno fino predavanje. Ja ću vas pozdraviti, ostavljam vas u sigurnim rukama, pa se čujemo kasnije kad bude vreme za diskusiju. Izvoli, Nenade, vidimo se kasnije. Sveće, ja ću prvi, znači, želim ovdje da sa kolegom Mihajlom predstavim igračku konzolu Xbox One, kao što već znate. To je Microsoftova igračka konzola i kako mi nju primenjujemo u svakodnevnom tretmanu i edukaciji djece sa posebnim potrebama i njena upotreba u nekom budućem inkluzivnom okruženju i tako dalje. Xbox je video gaming konzola, znači igračka konzola, prvi put predstavljena u Americi 2001. godine. Klasična funkcija njena je kao i svih konzola igranje. Međutim, već sledeća unapređena verzija, o kojoj ćemo najviše govoriti, koja je predstavljena 2005. godine, prevazilazi te osnovne funkcije samo igranja i imate mogućnost online trgovine, gledanje multimedijalnog sadržaja, filmova, serija i tako dalje. Zadnja verzija koja izlazi 2014. to je 8. generacija pod nazivom Xbox One, je za sad najsavršenija, ima najbolje sistemske performanse i pregršt nekih van igračkih funkcija. Sada, Microsoft 2009. izbacuje upravljački dodatak pod nazivom Kinect i to predstavlja jednu malu revoluciju, da kažem, u načinu korišćenja i upravljanja konzolom i igre. Odmah po izlasku konzole, odnosno ovog upravljačkog dodatka, on privlači veliku pažnju i publike i dobija mnogobrojne nagrade i priznanje. Ono što je za njega karakteristično je mogućnost da korisnik bez upotrebe dodatnog kontrolera, džojstika, tastature ili bilo čega sličnog, znači samo uz pomoć pokreta svoga tela, direktno kontroliše program sa konzole ili igricu ili slično. Sama tehnologija koja je uveliko korišćena u snimanju filmova, raznim drugim sferama animacija, u raznim, recimo, sferama robotike, sportskim analizama i slično. Sama ta tehnologija bila je prekorišćena u tim raznim drugim sferama, međutim sada postaje dostupna i običnim igračima, običnim korisnicima. Za Kinect odmah izlazi namenski set igara koje su karakteristične po tome što avatara na ekranu može imati avatarom na ekranu direktno pokretima svoga tela bez dodatnog kontrolera. Ovdje imamo primjer gde dete imitira životinju ili životinja imitira u stvari pokrete deteta. Ovdje imamo također sportsku igru koju vidite da dete imitira pokret
konkretno kuglanje, bacanje kugle. Ovdje treba da napomenem, čisto da vam kažem, tehnologija koja se krije iza svega ovo su senzori pokreta koji definišu tačke korisnikovog tela, oni se prenose u računar i na taj način program mapira, znači skelet, mapira ključne tačke kao što su zglobovi, laktovi, glava, kolena, noge i na taj način se koriste, na taj način te informacije program koristi i pretvara u avatar. Osnovne neke informacije o tome kako moramo koristiti konzolu, znači nameštaj treba naravno biti odmaknut, da ne smeta korisnicima, bez nekog direktnog svetla uperenog u sam senzor na konzoli i znači moguće izvesti u bilo kojoj učionici, manjem prostoru, sali većoj i tako dalje, bez nekih većih problema. Ono što je najzanimljivije za ovo, vidite na ovom primeru da je klasičan simbol strelice miša na konzoli zamenjen šakom, tako da je to jako intuitivno, oni odmah kreću da rukom pomeraju taj, da kažem, kursor i na taj način biraju sadržaj sa konzole, na taj način se kreću kroz konzolu, kreću se kroz internet, kreću se kroz igrice i tako dalje. I to je veoma, da kažem, intuitivno i dobro. Imamo, znači, u školi koristimo razne primere. Ovde imate primer interakcije, imitacije sa životinjama, gde dete može da, znači, računar imitira pokrete deteta i imate opciju da dete se ponaša prema životinji kako bi trebalo, znači da je mazi, da je hrani i slično, a onda životinja odgovara na, onako bi takođe adekvatno odgovara na pokrete deteta i slično. Ovaj deo je sad kod Mihajla. Ja sam tu samo želeo upoznati samo sa konzolom i načinom rada. Mihajlo će vam nešto više ispričati o tome kako radimo sa decom i kakvi smo rezultata došli. Ono što sam htio da napomenem, da pored konzole, ovaj upravljački dodatak Kinect se može povezati i na PC, tako da niste vezani za konzolu, nego se može koristiti i na PC okruženju. Posebno nova verzija koju sam napomenuo, ona se bez većih problema može povezati i na PC i na konzolu, tako da je to jedna prava stvar što se tiče tehničkih detalja. Da, meni je ovde posebno interesantno iz koliko se tih delova zapravo sastoji ova naprava Xbox. Aha, sam Xbox se sastoji iz konzole gde se stavljaju, to je ovaj donji deo, mogu da samo znači imamo ovaj deo, to je konzola koja se priključuje na televizor i u njoj se stavljaju igrice. Igrice se mogu staviti na hard disk koji se nalazi u samoj konzoli ili na eksterni hard disk mogu biti ili na CD-ovima, odnosno DVD-ovima. I taj deo konzole je takođe priključen na ovaj gornji deo, to je u stvari Kinect dodatak, odnosno taj senzor pokreta. I sve to, odnosno ova donja konzola je priključena na televizor, može da bude video projektor, može da bude monitor ili bilo šta. Ono što iz naše prakse je da je projekcija bitno da je što veća, odnosno najbolje bi bilo da je 1:1, znači da uz pomoć recimo video projektora se projektuje tako da dete doživljava avatar što veći u odnosu na svoju visinu, znači da budu negde slični. Takođe, bitno je da projektor bude negde u visini, znači imate da biljate tamo, ali trebalo bi da bude negde na sredini, pošto radimo sa školskom decom, imamo i malu i veću decu, pošto senzor se ne dira dok radi konzola, onda je poenta da stavite negde u sredinu, tako da bi im nižu decu i više mogo da uhvati lepo. I to je to. Dobro, ovo mi je jako interesantno. Evo Mihajlo se priključio, sad će Mihajlo uključiti kameru, nadam se da će sve biti u redu.
Ali da pitam ja još par stvari oko tih tehničkih detalja. Znači, senzor koji se na ovoj slici nalazi gore je priključen kablom na konzolu, je li tako? Tako je, da, oni komuniciraju i može biti i bez konzole, znači na PC. I onda se može koristiti bukvalno svi programi, programi Windows i ostalo namenski programi na PC-u takođe uz kontrolu pokreta. Ili glas. Znači senzor možemo da priključimo i na običan PC, je li tako? Tako je, da. Aha, a koja vrsta kablova je u pitanju? Znači, izvinjam se, senzor, prošle generacije koje smo mi koristili, pri kupovini se bira da li je za PC ili je za konzolu. A senzor nove generacije je jedinstven i za PC i za konzolu. Tako da, to je sjajno. Ako se neko odlučuje za neku kupovinu, svakako je bolje kupiti senzor koji je izašao 2014. To je taj senzor uz Xbox One. Kako se zove Xbox? Xbox One je konzola, a senzor isto zove Kinect, ali nov Kinect za Xbox One i on se može priključiti i na PC uz neki adapter mali, ali bez nekih problema. A kako izgleda kabel? Koji je tip kabel, odnosno priključak? To je njihov jedinstven. Znači njihov je, a na PC se uključuje na USB. Aha, klasičan USB priključak. Jeste. Dobro. A sad da pitam još nešto. Mihajlo, jel nas čuješ? Jel sve u redu? Čujem, ne znam da li vi mene čujete. Da, sada je savršeno. Da, Nenade, zanima me sad, interesantno je recimo kako izgledaju te igrice na CD-u. Ja recimo hoću da ubacim igrice sa CD-a. Gde se one ubacuju ako imam samo konzolu, ako nemam PC? Da, one se ubacuju dole u konzolu. Konzola ima isto ulaz za CD drive. Ima CD drive, aha. I znači čim se ubaci disk, sadržaj počinje ili... Autoplay. Tako je, autoplay, ukoliko je konzola već upaljena, ako nije, onda on bude u onom sadržaju, ako ste videli na ovome... Da, videla sam. Jednostavno kao igrice bira se. Se pokaže kao jedna od opcija i tako dalje. Postoji tu dosta raznih opcija koje vidjet ćete na onom filmiću kasnije gde smo snimili kako deca prolaze kroz taj sadržaj i sve to, vidi se baš lepo taj pokret. Ovo podsjeća na klasične igračke konzole, znači jednostavno meni sa igricama... Tako je, to neko i moderno PC okruženje prelazi na otprilike ovako neki izgled, tako da... Da, Windows 13, tako je, on je već krenuo na ovakav sa sličicama, da. Tako je. Tako, dobro, znači još jedno pitanje, kad imamo mogućnost da priključimo spoljašnji hard disk, to je pretpostavljeno opet USB veza, jeste. Kako se onda učitava? Znači ja priključim na konzolu spoljašnji neki hard disk i kako se onda... Ovde takođe se pojavljuju sadržaj, znači pojavi se hard disk kao opcija jedna od ovih sličica i kad uđete u njega, znači poput PC-a imate foldere sa igricama i samo... Tako da... To je fenomenalno jednostavno, deluje mi skroz jednostavno. Jednostavno je bez reći. Mi smo izabrali konzolu u školi, iako imamo PC-eve, izabrali smo konzolu baš zbog tog plug and play opcije, da možemo da je lako prenosimo iz jedne prostorije u drugu i da čim se uključi radi to što treba, bez čekanja, bez prolaska nekih nepotrebnih stvari, jer onda gubite i od časa i od svega. Da. A još jedno pitanje, da li se zna, odnosno da li znaš da nam kažeš u kom su formatu te igrice? Pretpostavljam da nam to baš nije mnogo poznat, taj format. Da, sad ne znam koliko je popularno reći da sam iskidao sa torrent, tako da to su... To nije popularno. Tako da... preskočit ćemo. Dobro, znači to postoji praktično industrija već i za ovu vrstu igara. Da, to je čitav industrija da se kupi igrice online, nažalost Srbija nije trenutno, znači vi kad uzmete Kinect dobijate i Microsoft account i onda možete odmah direktno sa neta kroz konzolu da kupite igricu i da međutim nije podržano, trenutno Srbija nije na listi zemalja, tako da čekamo. Koje mogu da trguju, je li tako?
Mogu pa ja ne, mislim da iz Srbije bez tog Microsoft akaunta koji je ovde aktivan ne može. Da se koriste te opcije. Nisam siguran, nismo ih koristili, tako da znam da bi mogli da kupimo igricu da smo na listi podržanih zemalja. Dobro. A šta se dešava sa ovim, recimo, ikonica Facebook? Zašto se ona ovde nalazi? Jer ja mogu preko ove konzole da pristupim svom nalogu? Tako je, može da se, svi online sadržaji, svi web sadržaji su dostupni na konzoli, znači ona kada je prikačena na internet, bez problema ima i browser svoj, aplikacije su poput aplikacija za recimo Android ili mobilni telefon, znači to je recimo... A kako se priključuje konzola na internet? Wi-Fi. Wi-Fi, da, isto ima ovakvu sličicu gde su settingsi i tu se podesi ili Wi-Fi, može da se čak i kabel, čini mi se bez problema. Aha, odlično. I sad da dođemo do ove tačke gde bi Mihajlo trebalo da preuzme, možda još jedno pitanje, samo kad smo već ispričali sve oko ove tehnike, koji je neki raspon cene za koje se može nabaviti ova, recimo, verzija od 2014. Izvinjam se, pa nadalje. Da, za tu novu verziju, ne znam, mislim da su možda 50-60 hiljada dinara kompletna konzola i sam dodatak. Možemo pogledati tokom, evo, Mihajlo, pa ću vam konkretnije cene. Važi. Dok Mihajlo priča, ti izgooglaj, molim te, pa ćemo onda diskutovati o tome. Važi. Hvala puno, baš je dobro što smo imali smetnje kod Mihajla, da smo mogli da izdetaljišemo. Hvala puno, Nenade, ostani tu sa nama, pronađi nam koliko košta ovo, pa ćemo diskutovati kasnije. Izvoli, Mihajlo. Pa inače, to za cene, to je najčešće pitanje, ovo sad što smo imali iskustvo, uvek se pita kolika je cena toga. Sad ja sam mislio da možda ne bi bilo loše da ljudi vide, da pustim sa YouTube-a jednu reklamu njihovu oficijalnu. Naravno, da, to je u redu. To smo dogovorili, samo izvoli. Evo, sad ću je prekopirati. I na ovoj reklami tačno možete da vidite šta su oni prezentovali sad. Gde bi se ona uključivala? Aha, kreće. Ja ću malo smanjiti ton. Welcome to the 2010 Xbox 360 Global Media Briefing. Kinect sensor detects both movement and sound in very sophisticated ways. You're my good Skittles. Yes, you are. All I have to do is say Xbox, and Kinect is listening. So if you can see it, just say it. Zune. And now I can just use my hands to select the movie that I want to watch. Forza Motorsport is the home for innovation in racing. Using Kinect, you can break through the screen and literally walk up to the car. Now, when you go to a car show, you can't touch the Ferraris. You certainly can't sit in one. With Kinect, you can. You can drive this car simply by putting your hands at 10 and 2. You can move your head around the interior or even look into the corners. Welcome to the future of racing. Video Connect lets families talk to families and friends talk to friends from the comfort of their living rooms. So let me show you an example of what Video Connect will look like. One thing we can do is watch stuff together. You see those topics at the bottom of your screen? Yeah. I can select one of them. And we can watch a video together. Another cool thing that Kinect can do is track you as you move around. Wow, hey, that's pretty cool. I am thrilled to be here today to introduce and to announce the world premiere of Your Shape Fitness Evolve exclusively for Xbox 360. Your Shape Fitness Evolve puts players physically inside of the game environment. You have the freedom to choose how you want to work out. You can choose a personal trainer for a workout tailored to your fitness goals, or you can take a class like martial arts or yoga. Time for a much-deserved rest. Yeah, baby, yeah, thank you.
Eto, to je otprilike kako su oni predstavili svetu taj svoj novi, to je Xbox One sa Kinect dodatkom i kako je to izgledalo, stvarno je dosta inovativno bilo na tom polju video igrice da može nešto telom da se pokreće i da se kontroler u stvari da bude telo, a da nemamo nikakav džojstik u ruci. Sada šta je meni i Nenadu bio cilj i šta je bilo to što smo primetili kao, da tako kažemo, problem u našoj školi, cilj nam je bio da poboljšamo intenzitet razvoja psihomotoričkih sposobnosti kod đaka. I razlog zašto smo to postavili kao cilj je upravo što smo primetili da s jedne strane, samo da vidim, primetili smo da somatopedske vežbe koje su služile podizanju stepena psihomotoričkih funkcija, gde se repeticijom pokreta aficirala vezga mozga i tela, gde su uvežbavale scheme pokreta i slično. Tu smo primetili kako deca jako rano pokazuju znake zamora, nemotivisanosti, čak odsutnosti i tu smo primetili obostran psihički napor kako kod terapeuta, tako i kod učenika na kome se sprovodila terapija. Sada, s jedne strane, te vežbe su bile jako korisne, ali kao što kažem, psihički zamorne, a s druge strane su stajale zabavne vežbe koje nisu bile dovoljno edukativne. Mogli bi da ceo taj set aktivnosti nazovemo rad na računaru i na tim časovima kada su đaci koristili računar, oni bi neretko sami otvarali internet stranice sa video igricama i tu smo primetili kako im koncentracija nije manjkala, iako bi ti softveri koje bi oni otvorili često zahtevali od njih rešavanje niza manje ili više komplikovanih problema. Tu nam je zasmetalo što đaci provode mnogo vremena u statičnom, u sedećem položaju, što se izdvajaju iz grupe, smetalo nam je što trpe njihove socijalne veštine i što kognitivne sposobnosti koje bi na taj način uz te softvere unapredili, one bi ostale razvijene usko i bile bi usko vezane samo za taj program koji bi tada koristili. I naši đaci bez veze sa telom, bez veze sa svetom, oni ne bi stekli praktične iskustva i kako se zove, socijalizacija bi jako trpela. Iako nam je bilo teško da odredimo nivo napretka, pošto oni su mnogo tu menjali tih različitih softvera i mi prosto nismo mogli da napravimo plan, ok, ovo znači ovo je nešto drugo, ovo se tako radi. Treća stvar koja nam je takođe smetala, to je šta su oni radili u slobodno vreme. Primetili smo da oni imaju stereotipne oblike zabave na odmoru. Oni bi često bismo primetili da imaju manjak organizacije, da imaju slabu sposobnost da podele uloge među sobom, da imaju manjak takmičarskog duha. Primetili smo monotonost u njihovim radnjama ili čak puko podržavanje partnera u igri. Sad oni bi ili trčali u krug ili bi sedeli u nekom ćošku i stereotipno vršili radnju koja bi kao po pravilu zahtevala minimum psihomotoričkog napora. Sad kad bi mi kao nastavnici pokušali da im predložimo neku vežbu, to bi možda nekih par minuta uvrh glave bilo uslišeno i oni bi tako nastavili samo sa tim nekim svojim, da sad možemo i da ih nazovemo tipičnim aktivnostima. Upravo ovde nam je Xbox konzola pružila baš jedno ekonomično rešenje za sve ove spomenute probleme i za manjak organizacije i za taj razvitak aktivan psihomotoričkih sposobnosti. Imali smo sad podelu uloga, mogli ste vidjeti isto na ovom snimku kako otprilike to izgleda, a pustit ćemo vam i još dve isto reklame za neke konkretne vežbe koje imamo, te softvere koje smo radili sa njima i pustit će Nenad kako direktno to izgleda u našoj školi. Ovo su sve, dakle, ti problemi sa kojima smo se mi susreli radeći sa našom decom pre Xboxa i šta nas je u stvari navelo da počnemo da koristimo Xbox. Sad, sam problem razumevanja pravila igre i podele uloga je momentalno bio rešen, pošto su oni sada imali avatar koji prosto mirovao bih ukoliko se oni ne bi kretali i nama je to bilo iznenađujuće čudno koliko su oni brzo i prirodno ulazili u aktivan odnos sa tim softverom. Oni bi videli odraz svoje kretnje i oni bi bili momentalno postavljeni pred zahtev da reaguju, da reše neki problem i sada to što je mnogo zanimljivije je što u stvari deca naša su mnogo bolje
reagovala na kategoričke zahteve računara nego na sad nego na svoje nastavnike i profesore, jer prosto oni bi videli jedan zid u tom softveru i softver im ne bi dozvolio da nastave tu igru ukoliko neće da kažemo tako, slušaju. Što se tiče motivacije i koncentracije koja je takođe unapređena, reč je da su oni bili aficirani nagradama u vidu auditivno-vizualnih stimulansa i to se događalo na početnim nivoima i za manje napore, i tako da oni ne bi gubili motivaciju, nego su vidjeli, ajde još malo da zapnem, dobit ću još više i vidjeli su da lako mogu i oni su bili vidno motivisani da prelaze sve te prepreke koje je softver pred njih postavljao. Dakle, on je uspeo to niskim početnim zahtevima i oni su uvereni bili da vremenom i vežbom mogu da savladaju sve prepreke i po prvi put, to je verovatno svima nama u prosveti motiv, oni su bili skoncentrisani i motivisani da uspeju, ali pre svega skoncentrisani kad je reč o našoj deci. Dalje isto, takmičarski duh, to nam je isto bilo dosta, ovako smo srećni bili, bilo nam je zanimljivo. Ukoliko bi igrica zahtevala timski angažman, oni bi potpuno spontano došli do saradnje među sobom, došlo bi do komunikacije između učenika, s obzirom da im je sad cilj bio prelazak nivoa i taj cilj im je postajao zajednički motiv. Sad, ukoliko je cilj bio pobediti, oni su pružali dodatni napor da se izvešte u zahtevu. Naravno, napredovale su i socijalne veštine mnogo, sad ja mislim baš kasnije na snimku ćemo videti koji Nenad bude postavljao jedno dete koje inače ovako malo povučeno kako se najopuštenije i najnormalnije druži. Ja mislim da se grle te dve devojčice nakon uspešnog zadatka. Baš nakon korišćenja Xbox Kinecta i te zajedničke igre gde su ostvarivali zajednički cilj. Inače, taj stepen socijalne oslobođenosti, ali i zabave, što je možda još važnije, s obzirom da se učenje kroz zabavu i igru mnogostruko bolje manifestuje i više isplati i đacima i terapeutima. Stepen te socijalne oslobođenosti na ovim terapijama je bio toliko visok i neretko bi deca, mi bismo prisustvovali čak pobedničkom plesu, oni bi igrali, skakali, tu bi bilo cike, smeha, bilo bi snažnih izliva emocija. I kao što kažem, čak i kod one dece za koje bi dotle važilo za veoma introvertnu decu, i kod njih smo primetili te neke oblike ponašanja i tu socijalnu oslobođenost. Sad, pre nego što vam razjasnim pojedinačne slučajeve letos, pojedinačne slučajeve koje bismo izdvojili od mnogih, možda ne bi bilo loše da pustim još dva snimka takođe sa YouTube-a. Reč je o reklamama, da vidite koji su tačno softveri ovde u pitanju koje mi posjedujemo. I kao što je rekao Nenad, sada je stvarno problem i dalje da mi pribavimo sve softvere koji nam trebaju, iako je dosta širok izbor tih softvera, ali mi smo se skoncentrisali negde na ove neke neki osnovni sportski set koji je izašao, koji se inače koristi i u Americi u edukaciji. Ovo je sportski set, ima 2 CD-a i ja mislim oko 12 različitih igrica. Evo, možete pogledati kako to izgleda. Sad, otprilike, to je dosta aktivan proces, kao što vidimo na ovoj reklami, i uključena je ovde na snimku čitava porodica, a kod nas je uključen naravno čitavo odeljenje. Sada bih vam pustio i drugi snimak. Reč je o
setu igrica sa avanturama i otprilike tu ćete vidjeti takođe u praksi tačno o čemu ja pričam što se tiče podele uloga, što se tiče zajedničkog cilja, što se tiče te igre i veselja koje dolaze nakon postignutog zahteva koji se postiže prelaskom nivoa. Oni moraju zajedno da skoče, to ste videli sad. Eto, vidjeli smo i taj Kinect setove sportskih igara koje mi koristimo i koristimo Kinect set avantura. Sad tu nisu dve najpopularnije igrice na ovom snimku prikazane, to su kuglanje i čini mi se trkanje, skijanje, kako se zove, i takođe videli ste i sami iz primjera da to uključuje cijelo telo. A što se tiče pojedinačnih naših rezultata Xbox Kinect terapije, tokom leta 2015. godine upravo u školi Boško Buha održana je letnja škola autizma u saradnji sa organizacijom Autizam pravo na život, gde je otprilike 15 dece u nekog prosečnog uzrasta 12 godina ili malo mlađe. Oni su zajedno sa ostalim terapijama koje su rađene imali priliku kod nas da učestvuju, eto, na neki način pionirski u kursu Xbox Kinect tih terapija i otprilike šta mogu da kažem, eto, iz ličnog iskustva, od 70% polaznika, pošto naravno nisu sva deca, tu je bio stvarno širok spektar dece koje su dijagnostifikovane sa stanjem iz spektra autizma, od njih 70% koji su prihvatili da učestvuju, ove konzole, više od pola njih je iskazalo veoma vidan napredak u psihomotoričkim sposobnostima. I otprilike sve ovo što smo Nenad i ja do sada naveli i što sam rekao malo ranije oko te brzine prilagođavanja ovom softveru, to je nama bilo fascinantno koliko se brzo to sve odvijelo letos. I na primjer imali smo neke situacije da đaci nisu hteli na prvu loptu, nisu hteli da koriste, bilo im je čudno, uopšte taj avatar nisu odmah stvorili tu identifikaciju, međutim to otuđenje, da ga tako nazovem, nije trajalo duže od 2 dana. Nakon ta 2 dana oni nisu hteli da se odvoje od Xbox Kinecta i mi smo dalje počeli da merimo njihove rezultate iz tih programa i prosto bili smo zaista oduševljeni. Konkretan uspeh koji smo ovde izdvojili jeste reč o dečaku Sergeju. On je bio jedan od polaznika te naše škole i te naše Xbox Kinect terapije. Ovde otprilike možete vidjeti na ovoj stranici slajda njegov, da tako kažem, profil. I šta je sad posebno karakteristično za njega? On je, na primjer, bio među boljima od starta u korišćenju Xbox Kinecta, ali ono što je nas iznenadilo da je on odjednom počeo da greši namerno u korišćenju tih softvera. I sada
najpre mi nismo primetili, pa smo onda obratili pažnju malo više i bilo nam je jako čudno otkud sad to da jedan koji, on je na primjer igrao te neke igrice bolje i od nas terapeuta, mnogo više rezultate postizao za brže vreme i shvatili smo na kraju šta se događalo, on je krenuo da ispituje softver, on je hteo da vidi koje su granice tog softvera, on je krenuo da se igra sa tom nekom matematikom i računanjima, on je hteo namerno da pogreši, da vidi opseg kuda sve može da leti lopta, ne znam, čak u toj nekoj bezbednoj atmosferi i tom bezbednom animiranom okruženju, on je mogao sad da vidi kako izgleda kad se polomi parket sa tom kuglom i ne znam, i uopšte da istražuje tu neku igru simulacije i tela. Ono što smo mi primetili, tada nam je stvarno tek palo na pamet, iako je to bilo sad, na primjer, ako je trajalo 6 nedelja, ta škola, to je bilo već neke 3. nedelje, mi smo primetili da je on u stvari mnogo napredniji tek kada se on otvorio, jer je bilo jako teško raditi s njim pre toga. I tek onda smo shvatili da u stvari mi treba da probamo s njim, da on je imao užasne poremećaje pažnje i bilo je jako teško, ali tad smo shvatili da u stvari mi s njim treba zahtevnije zadatke da mu postavimo koje ovako čovek iz neke primarne interakcije s njim mu ne bi postavljao. To je jedno bilo od naših iskustava i otkrića i mali Sergej je kasnije počeo inkluzivno da pohađa redovan sistem i program i redovnu školu. I inače, eto, neke poslednje vesti koje sam ja čuo šta se događalo od septembra do danas su jako pozitivne i dobro mu ide. On naravno ima određenu pomoć i okoline i svojih roditelja, ali kako se zove, izgleda da je stvarno to što smo baš na tim terapijama otkrili je kasnije rezultiralo u pravi potez. Sada drugo naše iskustvo, dečak koji se zove Dimitrije, on je đak naše škole, završio je, ja mislim, prošle godine. Imao je 15 godina, dakle bio je 8. razred i ovde takođe možete videti na slajdu otprilike taj njegov profil. I sada šta je karakteristično bilo za njega, bilo je to što je on još od predškolskog uzrasta bio izložen mnoštvu operacija na nozi. On je hramao, on je nosio posebnu ortopedsku odeću i prosto postao je poznat među nama po tome što on izražavao užasnu fobiju od visine, od stepeništa, od liftova i inače plašio se svih naglih pokreta koji bi pretili da mu poremete balans. I šta je sad nama bilo toliko fascinantno? On je inače nosio i ortopedsku obuću i uvek je u nekom tonusu hodao na prstima. Stvarno, sve što je bilo vezano za kretnju, kod njega je bilo problematično zbog tih operacija u ranoj mladosti, znači sa te fizičke i sa psihičke strane. Znači, ovaj učenik je u svojoj 15. godini, nakon što se privikao na Xbox Kinect, što je trajalo možda nedelju dana, mi smo videli da on skače, da on podiže obe ruke, da on podiže obe noge, kao da je taj strah u stvari sada celu tu fobiju od promene, od poremećaja balansa, od pada, od visine, kao da je posjedovala neka druga osoba, a ne on. Dakle, on se toliko saživeo i sjedinio sa tim avatarom da je on mogao da upražnjava sve te vežbe koje su pred njim bile postavljene i još zanimljivije, ako je on 8. razred, to znači da je on 8 godina pohađao somatopedske vežbe, gde se stvarno iscrpno radilo sa svih strana na njegovom tom, ne možemo da kažemo osposobljavanju, ali gde se stvarno radilo na smanjenju njegovog straha od gubitka balansa na njegovim pokretima i mi smo to postigli u manjoj ili višoj meri za par nedelja da on napokon krene da skače, da se igra, da izgubi taj strah. Sada možemo vidjeti ovde ta dva rezultata. Dakle, Sergej od 2015. godine inkluzivno pohađa redovnu školu. Dimitrije danas tokom igre pokazuje pun potencijal, možda ne baš puno, ali veliko oslobođenog svojih motoričkih sposobnosti. Šta još mogu da dodam, to je da u Srbiji već ima nekoliko škola koji su uvrstile Xbox Kinect u svoj didaktički materijal. Naravno, reč je uglavnom o specijalnim školama. To je tehnologija koja svakako napreduje i široka je primjena.
možemo sada u nekom dijalogu, ako bude nekog zanimalo kako se to u Americi još primjenjivalo, možemo da proćaskamo i o tome, a takođe možete i na internetu se raspitati. Ja mislim da ima nekih, nisu dokumentarci, ali nekih, da tako ih nazovemo, reklamnih materijala od 10-15 minuta, šta su sve edukatori u Americi uspeli da urade sa Xbox Kinect konzolom. I još jednu stvar, eto, ne bi bilo loše dodati, pošto verovatno će biti to i pitanje. Sad, da li je ovaj Xbox Kinect upotrebljiv samo za igru, samo za ove igre pokretom, kada se kaže, a s druge strane, mi govorimo o njemu kao nečemu što može da unapredi naše kognitivne sposobnosti. Pa upravo, to je poslednji klip koji bih ja pustio pre nego što Nenad pusti klip sa našim iskustvima iz škole. Upravo je i Microsoft imao tu ideju da se iskoristi pun potencijal ove tehnologije i da se još više unaprede naše kognitivne sposobnosti uz reflekse, i oni su izbacili softver koji se zove Dr. Kawashima Body and Brain Exercise, koji bi trebao da objedini, i sada taj Dr. Kawashima, to je u principu to je softver koji je poznat, koji postoji već nekih 20-ak godina, i dr. Kawashima, on je doktor iz Japana koji se bavio neurohirurgijom, pa je kasnije prešao baš u eksperimente vezane za unapređivanje pamćenja, refleksa, širenja spektra naših mogućnosti, brzine računanja, i on je izbacivao razne softvere za druge konzole, a sad je prvi put bio u mogućnosti da izbaci, da kažem, dvodimenzionalni softver, dakle gde bi se vežbale i kognitivne sposobnosti i gde bi to moralo da se upražnjava pokretom i telom, dakle na motorički način. Evo, sad bi trebalo da se učita ovaj video, pa možemo da ga pogledamo zajedno kako to izgleda. Peggy 3. How old is your brain? Find out, compare, and improve on that age with a brand new Dr. Kawashima's Body and Brain Exercises on Kinect for Xbox 360. Developed under the supervision of renowned Japanese Dr. Kawashima, all it takes to play it are just your body and your brain. No controller needed. You are the controller. All important parts of body and brain are tickled with math, reflexes, memory, physical, and logic. Oh, and you can take snapshots and capture them. Light movement makes Dr. Kawashima's Body and Brain Exercises great fun for every age group, for as long as you want. Eventually, even the best things need a break. There are so many exciting features in Dr. Kawashima's Body and Brain Exercises that it is really hard to resist. So that's a clear case of starting early with a Today's Exercises feature based on your gameplay history. Brain age can get younger. And that's why you will have even more satisfaction playing with 3 generations. The brand new Dr. Kawashima's Body and Brain Exercises, available February 2. Dakle, ovde smo mogli da vidimo taj software Dr. Kawashima Body and Brain Exercise. Sada ne znam da li su svi shvatili o čemu je reč. Tu postoje neke bazične, da ih tako nazovem, vežbe koje mi koristimo u nastavi, pogotovo u specijalnim školama, gde treba da povežu ovde konkretno pokret i boju, pravi pokret sa pravom bojom. Međutim, kako se napreduje sa tim softverima i sa nivoima, oni trebaju da izračunaju, treba da izaberu parne brojeve, treba brzo da izračunaju, treba sve komplikovanije i komplikovanije, onda imaju vežbe memorije. Kažem, to sve imate uglavnom svaki pojedinačni softver na YouTube-u, tehnologija koja se i dalje razvija, i u planu su takođe, mi smo nešto pregovarali, vidjet ćemo šta će sa tim biti, da uradimo neki softver koji može da tumači, i to jako, jako precizno, srpski znakovni jezik. I to bi bilo, eto to, od ovog mog dela izlaganja. Vama hvala na pažnji. Ovo su naše mail adrese i sada možemo da nastavimo razgovor sa vašim pitanjima. Hvala vam još jednom. Ne znam, ukoliko se niko ne uključi, možete da otkucate, ja ću videti ako imate nešto konkretno mene da pitate, pa ćemo polako se svi uključiti. A evo je Marina. Evo me.
Hvala Mihajlo na ovom izlaganju, odlično je bilo i baš si nam skrenuo pažnju na taj deo iz nastave koji je u stvari, da kažemo, ovom auditorijumu najinteresantniji. A volila bih da prodiskutujemo još ovo oko cene, pošto vidim da je Duda Vujičić bila brza kao i uvek, pa nam je našla jednu cenu. Ona je stavila $299, a Nenad je kasnije se priključio i rekao da je, znači, Microsoft Store ima $350. Pa ako mogu da dodam, ima razlika sad koji je Xbox, da li je Xbox 360, da li je Xbox One, ne znam sad, verovatno padaju cene što je duže proizvod na tržištu, ali generalno mislim da je skuplje. Mihajlo, Nenad pokušava da nam ispriča to, ali verovatno ga ti ne čuješ. A, ne čujem ga, izvini. Da, Nenade, izvoli. Pa evo, ako me čujete, znači Xbox One sa 500 GB hard diskom i Kinect dodatkom, znači zadnja konzola, zadnje generacije sa 2 igrice, ja sam našao u cenu od $75.000 kod nas u Beogradu, a na Microsoft Store-u košta nešto slično, tako isto, mislim 2 igrice i znači 2 igrice, Xbox One i kontroler za samo $350. Sitnica. Da. Kod nas koliko košta, znači ova prošla verzija, starija Xbox 360, kod nas je, znači zadnji put kad sam gledao, bila negde oko 30 i nešto hiljada dinara, 35 tako. Dobro. Odlično. Evo, kaže koleginica Marica da se zaljubila u Xbox. Da je to sada glavna stvar. Bilo bi lepo pustiti film one iz škole, ja ne znam da li to imamo, da li možemo da... Ukoliko ga ima na YouTube-u, onda možete da ga pustite. Evo, ja ću, potražit ću, ja sam mislio da smo poslali da možemo to pustiti na neki drugi način, ali nema veze, nek nastavimo, pa ako nađem, da ću vam pustiti. Da, ja ga nema ga na YouTube-u, tako da ja ne mogu da ga pustim. Ok. Dobro. Da se još jedan put zahvalim vama dvojici na zaista divnom predavanju. Evo da pitamo kolege da li oni imaju pitanja za vas i da se uključe u diskusiju. Imamo taman još pola sata vremena da prodiskutujemo sve ono što vas eventualno zanima u vezi ovog Xboxa. Meni se učinilo dok je bio onaj prvi video, moj utisak je bio malo zastrašujući, odnosno taj video je delovao na mene zastrašujući, onaj prvi. Da, tehnologija. Da, podsjetio me na jedan film koji su mi prosledili studenti, gde se čovek, to je čitava serija nekih kratkih filmova, tako da kažem, koji su snimljeni iz ugla tehnoloških pesimista, gde se bukvalno postavlja jedan čovek u centar tog filma, on je glavni junak koji živi u 4 zida koji su digitalni zidovi u stvari i gde on neprekidno prati određena dešavanja, da li su to neke trke ili zabavni program ili tako dalje, svuda su avatari digitalni oko njega i on provodi vreme tako što živi u nekom, kao u nekom internatu sa drugim ljudima gde on vozi određen, kao bicikl nekih vozi, on je spojen na neki generator i onda on proizvodi energiju, dok on vozi, njegov avatar tamo živi, igra neke igrice i skuplja poene, to su njegovi dolari i ne znam već koja valuta, koje on kasnije u svojoj sobi može da potroši na nešto, da ne znam, da igra neke sledeće igrice. Znači čitav život je virtualni, provodi se u 4 zida. I moram da kažem, vrednujući sve ove pozitivne stvari, da me je zaista onaj prvi video vratio na tu priču, da li će ovo biti naš second life, da li ćemo tako živeti preko avatara, sakupljujući poene i igrajući se sa drugima.
Pa ja mogu da ti kažem neko moje mišljenje sad, ne znam koliko je... Pa da, zanima me. Da. Pa ja mislim da smo mi na neki način već avatari i da je inače došlo doba simulacije i da jurimo neke stvari koje našem telu, bar i duši, verovatno ne trebaju. Sada, to sam ja rekao baš u Novom Sadu, kad isto ti si bila moderator, ti si mi dovela, pružila mi priliku. Sećaš se, rekao sam, tehnologija sama po sebi ta nije ni dobra ni loša, upotreba može biti užasna stvarno, a može biti jako praktična. Nama se pokazala kao korisna u interakciji sa decom sa smetnjama u razvoju. Sada naravno zloupotreba počev od Nobela pa sa ko zna čim sve ne. Da. Mislim, nemoj da shvatiš ništa lično, prosto diskutujemo. To je pitanje svakako za isto kao i svako drugo koje se prirodno javlja kada se vide ovakve stvari. I dobro je što se pitaju ljudi to, jer onda ćemo zadržati neku granicu sigurno. Pa to je ono što mene zaista nekad baca u neću da kažem depresivno stanje, ali u neko stanje gde se zaista zabrinem za našu fizičku budućnost. I baš smo na predmetu koji se time bavi, kompjuterska etika, diskutovali o takvim stvarima. Veoma je tanka ta granica i čovek bi morao malo više svojim duhom da se bavi da bi mogao da održi tu granicu i distancu i zapravo kontrolu nad tehnologijom. Da, naravno. Da, evo kaže i Gordana da je plaši pomeranje te granice i Mirjana kaže kao i u realnom životu treba sve odmeriti. To je istina i mislim da vrlo često, pored predstavljanja tih novih, da kažem, uređaja, moramo praviti i diskusije koje analiziraju mesto i način korišćenja takvih uređaja. I mislim to nam je takođe jedna od tema večeras. Eto imamo, mogu da kažem, eto isto svaki mediji, novine, ne znam, ili konkretno televizija, pa sad internet, nešto što je jako korisno i za neki trenutak vremenski čovečanstva je bilo nezamislivo, smišljeno je da bude korisno, imamo ljude koji će se ponašati kao zombi šta god im se da. Sada jeste lakše navući se na neke stvari, to nema spora. Međutim, čovjek treba biti verovatno svestan, treba, i ako se navuče, treba razmisliti možda mi ovo nije dobro. I što kažem, i zbog mobilnih telefona, ja na primjer sa đacima mukom učim, danas su igrali slagalicu na času, i što je kao na neki način korisno i edukativno, ali kako sad ja njima da objasnim koliko je to za njihov ostatak života pogrešno tako zanemarivati, ne znam, neku drugu edukaciju i nešto što mogu da dobiju sa prostom zabavom. Imam decu zavisno od mobilnih telefona, postoje deca zavisna, pod navodnicima zavisna od igrica, ali ne mogu da opet stanem skroz ni na tu stranu da simulacija jeste nešto što se događa samo preko, da kažem, igrica, pošto čini mi se da mi živimo neki odavno i da smo prihvatili to što kroz demokratiju, što kroz razne izbore u životu, kroz neke, da želimo i težimo nekim stvarima za koje smo čuli. Dakle, volimo sliku i želimo da ostvarimo neku sliku, a bojim se da to sa realnošću nema baš toliko dodirnih tačaka. Naprimjer, biti uspešan, neuspešan i kako sad. Dalje, da ne dužimo. Izvoli, Nenade. Hvala, Mihajlo. Evo, Nenad želi da se uključi. Da, Olivera Mihajlović pita, kaže, pokušaj aktiviranja inkluzivnog učenja, ga pohvaljuje, ali da nije bolje igrati prave igre sa decom, znači svakako da jeste i svakako da deca ne igraju samo Xbox, ovo se vrlo može lepo primeniti kao neka vrsta nagrade, relaksiranja posle nekih časova i slično. Takođe, ono što je poenta ovoga je da su deca, mi iskoristili onaj moment gde su oni izuzetno motivisani za učešće i rad. Kada radite sa decom s nekima razloga, često imate problem njihove nedovoljne motivisanosti i koncentracije, čak i kada želite da se igrate sa njima. Znači da je igra kratkotrajna pažnja, odlaze, ne shvataju često pravila igre koje nam ili shvataju, ali ne žele ili ne poštuju i tako dalje. Nažalost, Nenade, nije to samo problem dece sa posebnim potrebama.
taj nedostatak pažnje, kratka pažnja i nezainteresovanost i nedostatak motivacije za učenje je jedan od problema koji se pojavljuje danas u redovnoj školi, sa redovnom decom, očuvanog intelekta i tako dalje. To je ono što se dešava. Evo i koleginica Olgica komentariše, izvini samo da još pročitam njen komentar, ona kaže da su u okviru otvorenog dana radili promociju i da su se deca oduševila i nastavnici. Pretpostavljam da je promocija bila na temu Xboxa. Ako želite, evo, upload sam snimao, to možemo pogledati. Da, može. On je baš kratak minut i to je baš primjer iz naše škole, kako to izgleda. Može, krećemo. Da. Ovdje vidimo kako oni kontrolišu avatar. Uključeni su svi ekstremiteti i gornji donji i kako shvatiju kompjuter. Diferencijacija tijela, pokreta, šema tijela, kojom nogom, glavom, rukom. Ovo je onaj primjer prolaska kroz imitacija pokreta. Ovdje oni automatski nalaze i prostor, da se odmaknu jedno od druge i na kraju se i usklade vrlo brzo. Prvi put su stale i evo već da biti pokret usklađeni. Reakcija na uspeh. Da, ovu salu znam i ja sam se tamo igrala sa Xboxom. Da. Zahvaljujući Mihajlu. Da. Odlično. Mi smo probali prošlog leta u okviru te letnje kampa za decu sa autizmom. Ja sam tada imala priliku da probam uživo Xbox i zaista je fascinantno kako reaguje na moj pokret, na ruku, na telo, to me je zaista iznenadilo. Evo, koleginica Olgica nam je sada odgovorila da je u okviru smera programeri multimedije, da je zapravo promocija bila u radu sa Xboxom i da je baš to prezentovano. Evo još jedan komentar na onu priču o igri, uživo ili igri sa Xboxom ili nekim drugim didaktičkim medijem. Slobodanka kaže da se ovo koristi u nastavi, treba da iskoristimo sve mogućnosti, a ne raspravljamo da li da se igramo sa decom ili ne. I to je igra, a korisna je za decu sa posebnim potrebama. Slažem se, mi ovde diskutujemo o različitim aspektima. Čuli smo odlične primere u radu sa decom s posebnim potrebama. Evo, izvini Marina, ako mogu da dodam baš sad kada malo smo više insistirali sad u korišćenju Xbox Kinecta u radu sa decom sa posebnim potrebama. Ali eto ono što su Amerikanci uradili, s obzirom da može da se stvori taj avatar, vi možete da izaberete kako će taj avatar da izgleda i jedna od mogućnosti jeste da se stvori pričaonica preko interneta gde bi đaci mogli, dakle anonimno, mogli bi da govore o svojim problemima i Amerikanci su upravo koristili tako kao neke terapije za đake i studente i oni su se u stvari prvi put otvarali. Sad koristili su takođe i za manju decu isto za probleme sa tremom, na primer stide se svojih vršnjaka i onda bi videli svoj odraz u avataru i kako se zove krenuli bi da čitaju mnogo lakše, mnogo brže. A kažem, ovo za ove terapije, to je meni onako dosta izgledalo i inovativno i pametno i korisno. Sad što se tiče tog oslobađanja, stvarno je čudan osjećaj i, na primjer, ja nisam neko ko je sad preterano stidljiv, ali nisam sad ni neki, da kažem, ne znam, egzibicionista ili ludak, ali toliko čovek stvarno
izgubi taj neki osjećaj, ne mogu da kažem baš stida, ali mnogo lagodnije se osjeća kad vidi taj avatar i mnogo lakše skoči, igra se. I imali smo u Novom Sadu baš ove neke kolege koji su stvarno uživali i nisu videli razlog zašto bi se sad, ne znam, postideli da skoče, da potrče, da se smeju i mi smo se stvarno na kraju svi izigrali samo što smo koristili taj Xbox Kinect. Tako da je s te strane i u redovnim školama i u redovnoj nastavi fantastična stvar, a pogotovo kod tih avatara gdje imamo neku anonimnost. Da, htjela sam da dodam da je ovo što Mihajlo spominje bila jedna od radionica na našoj konferenciji informaciono-komunikacione tehnologije u nastavi u Novom Sadu prošle godine 5. decembra. Pa eto, neke kolege su izabrale da budu na ovoj radionici i zaista su komentari bili izuzetno pozitivni i jako su se dobro i zabavili i družili i naučili kako se koristi Xbox. Tako da je to jedno dobro iskustvo. Evo, koleginica Mirjana koja je profesor fiskulture kaže da su deca stimulisana sa mnogo informacija u toku jednog dana i da to treba izdržati. To je takođe tačno i možda bi ova promena na času recimo matematike da vi svojim telom rešavate zadatke umesto samo mozgom bila čak i pozitivna. Kako god to bogohulno zvučalo. Evo, koleginica Darina kaže da ukoliko neko bude imao prilike da ode sa decom u Bratislavu da pogleda Space World, tamo je i Kinect i Laser Games i tako dalje i bila je sa svojim učenicima i kaže su iskustva izuzetna. Inače, ovo što je sada, što smo pričali i što su karakteristike praktično Xboxa i u ovoj priči o oslobađanju u komunikaciji, koristi se i jedna web aplikacija koja se zove Second Life, ja sam je malo pre u šali pomenula, ne znam da li je znate, da li je neko od vas koristio. Imamo neke koleginice koje u Srbiji već rade sa srednjoškolcima na tu temu i drže čak i seminar na tu temu, a ta aplikacija postoji od 2005. godine i stalno se unapređuje. Čak i naš Telekom ima tamo kupljen virtualni plac na kome je izgradio zgradu i tamo komunicira i tako dalje. Tamo postoje različiti fakulteti koji nude svoje programe, onda postoje, recimo, Goethe institut daje besplatne časove sredom u 12 i tako neke stvari. A čula sam i za takve programe koji rade na psihoterapiji, odnosno oslobađanju treme, povezivanje sa drugima i tako dalje. Znači, slažem se sa Slobodankom, ovo su stvari koje su vrlo osetljive i moramo ih nekako smestiti u naš ljudski život, da ne bismo doživjeli Matrix. Da. Eto, to je ono. Svakako, Nenad, izvoli. Mirjana Spačić kaže, realno života elementarna igla ogledalo i to me podsjetilo, ako dobro razumem, možda misli na igru sa decom ispred ogledala ili nešto slično, ne znam da li, ali podsjetilo me na jednu stvar koja je karakteristična kad se koristi Kinect. To je da deca svoj odraz, recimo, ovdje imamo primer, vidjeli ste, evo ovdje, primer sa kuglanjem, primer sa tim sportskim igrama, slično, oni svoj avatar ne vide kao ogledalu, znači da budu obrnuti, nego ga vide zapravo onako kako su postavljeni, tako da im je leva ruka zapravo na levoj strani, desna ruka na desnoj strani, što je često jako važno sa decom koji imaju problem bilateralizovanosti i tako dalje. Nenade, Mirjana kaže da nije čula, pa da kratko prepričam. Nenad je zapravo govorio o tome da nije ovde odraz u ogledalu, nego fizički avatar predstavlja vašu levu ruku sa njegovom levom rukom, vašu desnu ruku sa desnom rukom. Znači nije okrenut odraz kao u ogledalu, nego je bukvalno avatar preslikan vi u digitalnom svetu i ponaša se onako kako se vi ponašate. Ovo je naravno vrlo provokativno, evo tu su i komentari, Mihajlo ti pratiš takođe chat. Da, Mirjana, to je o ponašanje pokreta, tako je.
ali prosto ovo je neki tehnički detalj koji kaže da nije suprotno, pa se deca i ne zbunjuju čija je leva ruka desna, nego baš je preslikano telo preko avatara. Ali hoću da se nadovežem na ovih par komentara. Dušica kaže da se slaže sa Dudinim komentarom. Duda kaže da je za redovnu decu ovo zaglupljujuće i nepotrebno zbog toga što je čist vazduh, školsko dvorište, sportske rekvizite, stare dobre igre, da tu ne može ništa zameniti. Ovi uređaji koji se pojavljuju, koji su sve prisutni, možda ih mi ne znamo toliko jer su naše škole prilično siromašne i nemaju budžet za ovakvu vrstu nastavnih sredstava. Ovakve vrste uređaja koji mogu biti didaktički mediji i mogu biti upotrebljeni u radu sa bilo kojom decom, izazivaju zaista dosta kontroverzne reakcije, ali to je prosto neminovno, što god se novo pojavi, ono izaziva reakciju. Hemijska olovka je bojkotovana kad se pojavila, bile su razne stvari, govorilo se o tome da je ona otrovna, da kvari rukopis, da kvari ruku, da kvari vid, da takve stvari, da to ne sme da se koristi. Pazite, hemijska olovka, otprilike sad jednu držim u ruci i vi znate sami koliko ne možemo bez njih da živimo. Ali hoću da kažem, da poentiram. Znači, zašto pričamo o Xboxu? Zašto uopšte pričamo o informacionim veštinama, informaciono-komunikacionim veštinama? Zato što su one oko nas. I na nama je zadatak da ih nekako smestimo voljno u nastavni plan i program, jer će se deca sresti sa tim stvarima bez nas i sa nama. Ne insistiram na tome da ovo zameni svež vazduh i školsko dvorište i druženje, naopako, ali je poenta u tome da mi moramo da pratimo, mi prosvetari, inače stalno moramo da učimo i da se menjamo. Ovo je izazov današnjeg vremena. Ne postoji vreme kao naše. Nikad nije bilo. Ovakva brzina u promeni u životu se nije desila nikada do sada. Tako da mi možemo da negodujemo, odbacimo to kao nepotrebno, ali to je tu pored nas. Da vidimo još komentara. Ja mogu samo... Da, Nenada, izvoli. Svakako se slažem da ovo ne bi trebalo da zameni ni svež vazduh, ni to. Međutim, ono što, da kažem da su ovo početci, barem za nas su početci i mi trenutno koristimo gotove softvere koji nisu pravljeni za to zašto ih mi koristimo. Znači mi koristimo delove tih softvera koje želimo i vidimo da možemo da iskoristimo u radu sa decom, ali ono ka čemu gledamo i stremimo je da u budućnosti imamo program ili set programa i vežbe koji su baš rađeni za rad sa decom, baš rađene vežbe koje su somotopedske vežbe, vežbe psihomotorike i tako dalje. Ono što meni lično smeta kao defektologu je, recimo, vidite da su slike sa velikim brojem boja, žive, tu se sve jako brzo dešava. Deca, recimo, sa epilepsijom, ja ih naravno ne vodim na Xbox i slično, jer imaju upozorenje. Znači, to su neke stvari koje u budućnosti treba ispraviti, modifikovati, poboljšati i zato smo imali razgovore sa Microsoftom iz Srbije i nadamo se da ćemo u budućnosti biti u mogućnosti da učestvujemo u kreiranju jedne aplikacije ili seta aplikacija koje će da budu baš specifično za rad u školama, pa onda mislim da neće biti ovakvih, da kažem, komentara. Nije izbor ovde da li se igrati napolju ili ne, nego kao mogućnost primjene jednog novog alata u radu. Evo, koleginica Slađana kaže da postoji KineMat, to je program za nastavu matematike i odličan je kada se rade grafici trigonometrijskih funkcija, planimetrija i stereometrija. Slađana inače predaje matematiku i ovo je jedan dobar predlog da se može koristiti. I pitanje od Snežane je bilo da li se za taj KineMat koristi konzola ili je to program, i Slađana kaže to je i konzola i program.
Pavle Sešić kaže da svaka tehnološka novina zahteva potrebno vreme za adaptaciju i sud korisnika. Primjena ove tehnologije će tek da se razvija u različitim oblastima IKT-a. Hvala Pavle. Gordana kaže da kako bismo bile ovde i sada da nije inovacija. Odmereno samo. Tako je Gordana. Baš je na nama da pratimo, ne smemo da budemo rigidni ni u kom stavu, moramo da pratimo zarad te dece zbog koje smo u školi i koju moramo da vaspitavamo, koliko god to izgledalo da im nismo potrebni. Mislim da nije bio trenutak na planeti ozbiljniji u kome smo im potrebni nego danas. Taj digitalni jaz je sve veći i veći i nikada ova deca nisu bila otuđenija od svojih roditelja, od svojih nastavnika nego danas. Evo Dušica kaže da deca su više vremena provode u zatvorenom prostoru, sama sa svojim virtualnim igračkama, pa se žalimo da ne umeju da komuniciraju. Tako je, to je ozbiljna opasnost i ozbiljna stvar za razmatranje i za rešavanje. I to je jedna alarmantna stvar, nažalost, moram da kažem. Dobro, mi se primičemo kraju našeg druženja večerašnjeg. Mi smo hteli da predstavimo večeras jednu nastavnu, da kažem, mogućnost, odnosno jedno nastavno sredstvo, jedan novi didaktički medij i kako se može učiti kroz pokret. Čuli smo od Nenada da Microsoft radi na tome da postoje softveri za učenje različitih predmeta, da nije samo u pitanju sport i zabava, a videli smo i od ovog doktor, ne umem da ponovim ime. Kavašima, hvala. Da je on razvijao matematičko-logičke zadatke, odnosno softver za matematiku i logiku. Tako da, evo, hteli smo da predstavimo i to smo zaista jako lepo uradili. Mihajlo i Nenade, hvala vam na divnom predavanju. Hvala vam. Hvala takođe posmatračima. Hvala svima koji su nas večeras pratili na još jednom našem druženju utorkom u 19. Ja vas još jednom pozdravljam ispred Centra za edukaciju i medije i gledamo se sledećeg utorka u 19. Laku noć, pozdrav! Prijetno. Prijetno.